Makofi mingi. Guverineri wa Nord Kivu uyobora ku ruhande rwa AFCM 23 yatangiye kuri uyu wa kabiri imirimo yo kubaka no gusana umuhanda uva kuri Petite Barriere ukagera kuri Rompwe Rucuru hano mu mujyi wa Goma. Iyi mirimo iteganyijwe kumara amezi 3. Muri uwo muhango Bahati Musanga yasabye abacuruzi bakorera ubucuruzi buto kuri uyu muhanda uhana imbibi n'u Rwanda kwimukira mu masoko rusange uko imashini nini n'ibinyabiziga bitwara ibicuruzwa bigana umujyi bizajya bikoresha uwo muhanda mu rwego rwo kwirinda ubucucike bw'imodoka kuri Grande Barriere. Iyi mirimo kandi ikubiyemo kubaka imiyoboro minini ikusanya amazi y'imvura ikayayobora iyageza ku kiyaga. Biteganyijwe ko iyi mirimo izatwara amafaranga agera kuri miliyoni 3 z'amadolari ya Amerika cyangwa arenga. Iyi ni The USA New Times. Operasyon ya Birere, jambo. Muko salama? Ndio. Muko salama? Ndio. Leo tulifika hapa, kitu kilitufikisha hapa ni kitu kimoja peke yake. Tulikuja juu ya kuanzisha hii barabara. Tunataka hii barabara, tutengeneze hii barabara kuanzia hapa Petite Barriere mpaka Kuropwe. Tuone kama magari hizi makamio zenye zinaletaka chakula kutoka Tanzania, kutoka mainchi za mingi za kigeni, chakula ifike kwa population yetu rahisi. Ndio yenye kutufikisha hapa leo. Kwani makamio zilikuwa zinapita Grande Barriere zinafanya maaksida. Unaona Grande Barriere kuko ambutiaje ya mingi, na japo sisi hapa Petite Barriere kuko njia ya karibu yenye neza acha chakuli na inafika kwa population yetu rahisi. Ndio maana leo tulifika hapa kuanzisha hii muradi ya kutengeneza hii barabara mpaka hapa Kuropwe, tuone kama chakuli inaweza kuwa na wafika kwa rahisi. Ya pili yenye tunaweza omba population yetu, hii yote tunaifika kwa juu ya amani. Amani watu hawairogotake mu barabara, amani watu hawairogotake mu maji, amani ni kuitumikia. Population tunawaomba muungane na services zetu za security, mujongelee jeshi yetu, muwapatie habari kwa wakati, mupatie viongozi habari kwa wakati, tuone kama tunaweza leta amani kwetu. Nadhani population ya Goma muko temwe, kulikuwa 40 volere. Leo hii 40 volere inabakia kupase. 40 volere haiko tena, tutie nguvu kusikue kingine. Leo hii Goma kila siku kulikuwa kuna kufaka motar, kuna kufa échanger. Leo hii vile vitu haviko tena. Lakini tufikie kwa vile vitu tulivitumikia, tuungane pamoja, na tunawashukuru jinsi tunaungana kupatia askari wetu habari kwa wakati, kupatia viongozi habari kwa wakati. Tuendelee vile, amani ya kwetu idumu. Na tutaomba babiana ba Birere, na tuombe babiana ba Mugoma en general, babiana benye banaeneza 18 bakuje bakontribue kwa amani, bakuje mujeshi, bakuje baende chanzu, tujenge jeshi ya mzuri, tukomboe wakongomani wengine wenye wangali na shida. Kwani leo hii hapa Goma muko na amani, lakini muiwe kama na Butembo na Beni nao wako na lazima amani, kwani ADF zingali zinabachinja.
ADF ziko na chinja kwa ndugu zetu Beni na Butembo na Ituri, lakini tunaomba babiana bakuje tuungane kwa jeshi, tuone kama wale babiana kama population ya Butembo na Beni na Ituri nao wanaweza pata amani saa yenye muko nayo. Hatuna mingi ya kuzungumuza leo, tulikuya anzisha hii barabara, tunasema population yetu asante sana. Liwali anawapenda, iko nafanya maprojet ya development, na liwali kisha kuleta amani ndani ya mji wa Goma, hawezi penda aone mtu tena amelumia ama amekufa raidi ama kile. Ndio maana amefika tena hapa ili tuweze kuwapasa message na kuwaambia kama tuko na jenga mabarabara, lakini barabara haizipata kufanyia kazi. Watu wote wanapaswa kwenda kwenye masoko, na ule ambaye hataenda kwenye soko akamate duka atumikie mule ndani. Tunajiadresa kwa mama wote wa mamashe pirate, mwende kwenye soko, mtoke kwenye barabara. Tunaenkomea si wa charger ambao wako hapa, kama hii espace haiko espace ya kutumikia ndani pekee. Gari ikitoka kule kisha katika bei inaweza kuwaishia hapo hapa. Na ile ndio chama haipendi, ile ndio liwali wetu hapendi. Lakini ambao kuwatosha tumewatayarishia usina nafasi kule. Basi wale wanawapenda haipenda mtoke hapa na hamna nafasi ambapo mtaenda. Tumewatayarisha nafasi pale Petite Barriere. Pale ndio mtaanza kufanyia shughuli zenu na Mungu awabariki pale. Hivi tutaachia gavana wetu neno ili naye tuwasalimu. Asante na karibu sana gavana. Population ya Bigerea, hamjambo? Uko sawa? Leo tulipita hapa, tumeanza mradi ya kutengeneza hii barabara kuanzia Petite Barriere mpaka hapa. Tunataka tia ndani mudro hizo tuone jinsi chakula inaweza fika kwa population yetu rahisi. Lakini tunaweza omba bamama zetu, batata zetu yenye mnatumikia hapa Morombe vile. Yenye tunaweza walomba muone kama hii inakuwa Morombe, magari za kutoka hii ngambo ya Petite Barriere zote zitakuwa zinapita hapa Morombe. Tunaomba bamama, batata zetu, bamama zetu mwende msoko. Watu wakuchuruzia kubarabara, wengine waende mu mabotike, wenye habana mabotike mwende msoko kwa kuevite maaksida hapa. Kwani ambutiaje nataka kuwa ya mingi juu magari zote zitakuwa zinapita hapa. Hatutaki mtu yetu, ndugu yetu, mama yetu, dada yetu gari mgongake hapa kubarabara. Tunawalomba wamama mwende msoko, tunawalomba watata zetu mwende msoko. Haiko kuwachukia, ni kwa ajili ya maisha yenu, lakini na kwa ajili ya development nchi yetu. Mpigie makofi. Makofi mingi. Nani